Thukeya Napangu Sonkipa the Thugu Sonkipa Jumanji the next level lena fantasy action adventure comedy romance स्पर्श साहस व सहानुभूति या बारे वास्तविक जीवन या पाठ त संयोजन या न गुदु नापाङ्गु सकिपा या अन्ते पेमा हाई स्कुल या विद्यार्थी त सु ओल्ड स्कुल भिडियो गेम कन्सोले समाहित जुई व थया त आर्किटाइपल एडभेन्चर हिरोज या रुपे परिणत यापी छे लिहावे दुगुली तस्कहे लेता ल थुगु कासा योक्को हे थेबा कमेया त उकी थुगु कासा हाकन सञ्चालने वगु ख सकिपा या कहानी जुमान्जी नादुगु भिडियो गेम या बारे ख गु भिडियो गेम मनुपिन त रियल हे भिडियो गेम दुनी साली व थगु रियल लाइफ सया ब्याग्ल कथया दुनिया यंकी गु दुनिया थ्याङ्की धुङ्का थगु जेन्डर अपीरियन्स दिमाग दक्को हे बदले जुई थुगु सकिपा छगु मंगस थे हेचो भिडियो गेमे छगु मिसन दै उगु मिसने यदि गेम च्यात धासा छे लिहा वेदै नत्र अनहे स्टक जुयाचनि माली अर्थात अड्के जुई माली व थगु रियल दुनिया लिहा वे त कुतयाना चनि माली थुगु सकिपा सुपर हिरो सकिपा सया कम मजु सकिपा या क्यारेक्टर्स बिना प सर्टेन पावर व वीकनेसेस दै मेगु थासे सकिपा विलेन त न दै सुना गेम सिरेकी मबि त कुतयाना चनि विलेन पिनिगु मिसन हे प्लेयर्स पिनि त गेम सिदेके मबि युजि मानवी धुंगा सियु व सिना हाकन मानवेउ कन्सेप्ट दुगुली थुगु सकिपा छिकपिन त भचा एभेन्जर्स नाप मेल नला थे फिल जुइ फै तर एभेन्जर्स इमोशनल सकिपा ख धासा जुमान्जी धासा टोटली हे नन सिरियस सकिपा ख जुमान्जी कम्प्लिटली हे कमेडी सकिपा ख गु सकिपा छिकपिन त निका प्वाहे स्याकी छिकपिन त जुमान्जी वेलकम टु द जंगल व जुमान्जी द नेक्स्ट लेभल छु डिफरेन्स टु धका जुयाचुंगु जुइ फै जुमान्जी द नेक्स्ट लेभल धासा क्यारेक्टर्स त चेन्ज जुइ मतलब छगु हे गेमे प्लेयर्स थगु क्यारेक्टर चेन्ज या फै गुके छिकपिन त क्यारेक्टर मसिकी त हे कन्फ्युज याइ थुगु क्यारेक्टर चेन्जिङ गेम हे जुमान्जी या त नेक्स्ट लेभल यंकी थुगु सकिपा नापाङ्गु सकिपा सया क्यारेक्टर्स बिल्डिङ ए यकु हे ध्यान बिगु खनेदु थुगु सकिपा गेम या पिनिन क्यारेक्टर्स या रियल लाइफ या बारे डिटेलिङ बिया त गुदु थुगु सकिपा नापा थे हे जुमान्जी तक जग सीमित मजुसी रियल लाइफ ड्रामा न नेभया त गुदु सकिपा या स्टार ख द रक ड्वेन जोन्सन सुना सकिपा कमेडी व एक्सन या कम्बो जोनावै वेकया कमेडी टाइमिङ स्वेगु खधासा खला थाहे मधु वेकया प्रेजेन्टिङ स्टाइल याला झन गुली तारिफ याउ नर्मल खेन हिकेगु अबिलिटी दु वेकया के लास्ट मुभी सोया थुगु सकिपा वेकया स्टन्ट न सोया दिफै पक्का न सकिपा स्वे धुका छिकपिन त न फिल जुइजी जुमान्जी द रक मधुगु खधासा कम्प्लिट हे फिल जुइ मखुजुइ थुली भाइटल रोल दु वेकया थुगु सकिपा VFX या युज याना सकिपा स्नो स्यान्ड जंगल अथवा ध्या सकिपा मागु दृश्य त दको हे बालाक केना त गुदु गुके याना छिकपिन त थु जुमान्जी या दुनिया थाथे दुला तैगु डाउट जुइ फै जुमान्जी कमेडी प्लस एक्सन या धमाकेदार कम्बो ख गुके छिकपिन त छगु सिन प्वास्याकन हिके धासा मेगु सिने दुगु स्टन्ट मुटु हे भारा मिंकी थुगु सकिपा हरेक थगु भूमिका या त न्यायपूर्ण रूपे नेबेया गुदु थुगु सकिपा दक्को हे थगु भूमिका फिट खनिदु लगभग 2 घण्टा 5 मिनेट ताहकगु सकिपा छिकपिन त गणन बोर्जीके बिमखु अले भलसाया नदिस छिकपिन छ थुगु सकिपा सया रिग्रेट या मालिमखु थुगु सकिपा 2017 या सकिपा जुमान्जी वेलकम टु द जंगल या सिक्वेल ख उकी थुगु सकिपा 2017 या सकिपा जुमान्जी वेलकम टु द जंगल नाप कनेक्टेड दु यदि छिकपिन छ थुगु सकिपा सोया दिगु मदुनी धासा नापा थुगु सकिपा पक्का न सोया दिस नत्र लिपाङ्गु सकिपा या स्टोरी थुके त भच्चा थाकुइ फै 2018 या
थुगु सकिपा जुमान्जी द नेक्स्ट लेभल छिक मिन्छ अपुको हे अनलाइन मुभी साइटे व नेटफ्लिक्स एन सोया दिफै